Hanu meran sota Yesu hamana koko darin. Yesu hamana utrana edran. Hanu meran sota Bethlehem matkevdran. Yisib aria papenyo. Eplati Lord ibn kakata. Pakasema yi matkevdran wayamanyo. Epame Lord yeredrata yiharati. Yiskem te wotenyo. Amasema branka ka pramta yuatre epatranyo. Yase sikem te wotemia. Alplati natapo opa havrumata sisielwe kendre yuye. Wedran ham puarpo. Watapo David modran opa paskal gadrwe musmanaye mahamalpo. Ye uta dalm he mama mehewa keliso Lord po. Utapo ye ipo mananatripe. Masmana eye trugata polpo aliata da drano a helmanidran era natripe. Eplati pakasema branka so arman pautota. Marami kanapa marane branka ka pram mate. Atron gond bami. Godra siene ted mama epo atram yanyo. Pebli didra haran godra siene tedia. Eba metena muhimma gota sordaman sodra sadrita erbe. Branka ka sota ma ilabu pebli didra hetrati. Hanu meran sota jiskamu yedrun epo atram yanyo. Di betrie modra tame lorta di watre atramar kokoye natra troa. Ima habretami natrati. Mary mete Joseph mete mesmanaye ariata dadran aya hermardran im preparat natio. Yitami mesmana natipame ma Joseph mete Mary mete dra branka ka pramta yuwatre mesmana ye kokodran atramana yuye ma yuwatre atramanyo. Eplati hanu feran sota mesmana kokodra atramana darano so habrumata skemti yenio. Amasema Mary tavo ko idarpo arabruma duruna puwirano memana hanayo. Hanu meran sota ma ilab teman mama. Ide tar koko mate ebo trama koko mutedra gor wata sien pato tedio. Adibati ita tramana habrumaye branka obramta atramana yumate marenyo. Epame waye mana hamana artre arra 8 umrati mesmana ye kabra kestanyo. Epame ye watre Yesu hiye sepranyo. Adibati hi iye kempa yana Mary koko durudra paran harati. Branka obramta hi iye hamio.